Dobar dan, ja sam Ivan sa kanala Zverke i danas ćemo pričati o Xiaomi Mi Band 4 pametnoj fitness narukvici. Iznimno popularnom uređaju koji je iznenadio sve u 2019. godini, činivši ga tako jednim od najprodavanijih gadžeta godine. Mi smo jedni od onih koji su ga odlučili nabaviti čim se pojavio na tržištu, pa tako da smo s obzirom na sav ovaj hype koji se smanjio tokom nekog vremena odlučili tek sad iznijeti naša mišljenja. Ok, sad nakon ovog uvoda idemo pogledati neke od najbitnijih stavki koje Mi Band 4 posjeduje. Sjajni AMOLED touch ekran od 0,95 inča koji nas je oduševio svojom kvalitetom i preciznosti toucha je jedan od ključnih stavki ovog uređaja. Imate razne stvari koje Mi Band prati kroz dan kao korake, prijeđenu udaljenost te broj potrošenih kalorija. Te postoje razni modovi za workout, iako nisam nijedno pretjerano koristio, a koji mnogima mogu pomoći. Dakle, tu imate prikazane vaše vrijeme, broj potrošenih kalorija i otkucaje na istom mjestu. Kao što vidite, baterija ovog uređaja je strašno dobra, tako da se ne morate brinuti oko punjenja. Jer Mi Band 4 može komotno izdržati više od 2 tjedna normalnog korištenja. Osim što možete odrediti da aplikacija ažurira vaše otkucaje svakih 1, 5, 10 ili više minuta, možete i vi sami isto tako pokrenuti aplikaciju pa da i provjerite. Pa dobro, mislim da je ovo dobar otkucaj. Kada spojite mobitel sa bandom, dobivat ćete notifikacije iz odabranih aplikacija izravno na vaš band. Tako da kada ste u pokretu ili vam mobitel nije pri ruci, možete ih slobodno provjeriti na bandu. Isto tako dok ste u pokretu, samo swipate lijevo i vidjet ćete da imate i prikaz na kojem možete kontrolirati glazbu. Vidite koja pjesma trenutno svira, te je možete preskočiti ili vratiti, te tako kontrolirati glasnoću. Kao i mnogi uređaji, i ovaj ima također svoje prednosti, a i pokoju manu. Jedna od prednosti za pohvalu je naravno njegova baterija koja na jednom punjenju može trajati i tjednima. Imate jako odličan displej koji je AMOLED i dobro je čitljiv na suncu. Imate i odličan dizajn, naravno kao i narukvica, i neće vam smetati pri nekom radu niti osjetite da je tu na ruci. Jako je brza, nema problema s nekim učitavanjem, možete kontrolirati preko nje glazbu i može vam prikazivati notifikacije sa vašeg mobitela, kojeg naravno sinkronizirate putem Bluetootha preko Mi Fit aplikacije, koja je jedna od mana. Ona navodno nekad ima problema sa sinkronizacijom, ali sve u svemu je vrlo laka za korištenje. Ima jednostavno i sučelje, ali ipak ne možete instalirati druge aplikacije na ovu narukvicu. Sve u svemu jedan jako cool uređaj od Xiaomija koji je pristupačan za svačiji džep. Iako i nije nešto posebno kao mnogi smartwatchevi, za svoju kategoriju pametnih narukvica je po mom izboru odličan. I nakon 6 mjeseci korištenja sa sigurnošću vam mogu preporučiti ovaj uređaj i isplatiti se svake marke. Pa to bi bilo to za danas, ljudi. Javite nam slobodno u komentarima kako se vama dopala ova recenzija i da li vam se možda sviđa Mi Band 4. Planirate li ga možda kupiti ili već imate? Pa nam javite slobodno svoje dojmove. Bacite like i subscribe i vidimo se u idućem videu. Do tada pazite na Zverke.